Minyo bia kwasena na Asante Krobea mamio. Asante Dawu Gyasehene akabremponia inigre. Yeno nye ya mefrewa Asante Dawu Gyasehene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode wewe da yenyo. Minyo bia kwasena na Asante Krobea mamio. Yo busiafo mema obi biache enanope edeba Asante Dawu Samre yegina Asante Dawu ekro anasa ne bro no so ayede ye nana Asante Krobea Asante Dawu Gyasehene ene na ye ne na otweda Samre abusua nyina ahyiamu a Samre omodwendwene na omahwe eda ombeyi ye nanan na omope ne krabre Aniti Samre obehwe eye anase na otwea adwumadie yase a dwumadie ekoso na efepa ye amamre ne amane ekoso Samre ohwa busuafo ane adofo num nyina bohyiemu wo hanom a yede nsa ebeto nsa yam na yaboa na yachi abusua ma dwumadie a efa ye nana Asante Krobea ne 1 week no anane na otweda no atumi akoso Aniti Samre ohwe wo Jamasi TV eso na ohwe Aniti Samre die baabi a wo bia no mesre se ohwe dwumadie a obebo modin na waba na de nsa beto abusua nsa yam na wo mo nyina hyede no mo yakọ na yehunu da ye de besie ye ma ye nanan na ya pe ne korabre Aniti abusua baabi a hwemi bia aha ye Jamasi TV media no oyiko de hye nana poku mema obi bia achi Asante Dawu Gyasehene akabremponia inigre. Akopedi kakra fa kawa na sanda tenasi se eyesu bi na obesu ade akai na ma ebrelo nie obetini aye ni nyina ade abaye enu se na ena wo hwe dia ye die ayefo ene abepon ene beba na ahema no nti se santre bi ba mada roma me wa hase wo somfo na mayi ede akire ane da sama me kan se wo ba na wantu ni dia woni ba sana santre bi ba na wantu dia nese Anshada ende mubisa tedi die kwanso madaroma se santre bi ba eda due mu ya na mewo wodi me yi masotire na me fantu ga se de be ya na ena wo chede die ye die nyina bibia ebe koso ai kai mo se madaroma se kokoni bi na oka ye ni mo tete so ya oji kakra fa ke kawa no fa mai na betina se de be ya wonchu shibia ensan emabi Sanzo na sawuti kokoni tina kokoni kosi bread enso so wetimi akọ oba krani de bi okoso no ti eni otu na ekoso wetimi akọ aba ochibi edi abaye ebisu ayeje achima enonti de bi bia wodi na woti akasa na wa mama Yo
Samre wonom echadadri obakrani so eti aye keteso ai na watch that ye na ye die samre owo baby awoje achema no obetime akọ no akọchichire wone ne ma sama betime aba adua na abusua kese mu ahasoso na oba bekasa achire abusua ni na ne ekoso ekaro se awia pemtobre no ye ni mutinteso ya so na magana busia sabre woni mo a yes ye nyina de ni mo adeja e santia eba bema abeti eye ne na fufu a eku a yatie I friend brothers sabre wonom e na edru hanu a e di santia she kwane pa e ba bechia abusia kase so samre na no ni die kwanso eye na manom edru ha ene me ka shira wo se na manom na samre ekoi eye mampon be ya ehene
Bema okum kom no do bridie ono na osi baby ase ya na baby atality ane ene ono na adu hanuma yes yenti enanana ene ne dom enam esanse brichie abonana no yes ye grandma for so ani akaya no enti se nana badwe na busua tekete so na se ye fra kuntunknia de twase ahere ene ahema no etimi eba ene nana sate ena adu so ona ekro no enti de twase ahefo na yena ba ne ne ebusua ene emma ebe kabo na ye kasa ye papa ye nana na ye chinyina eye na watchde die ena samre ye die no ye busua ye ja chema eno ti wada roma betimi abofra efie mu ha na wabechia edua na ebusua eno so firi ho no ma oba kura ni tekete so obetimi akwakochia no se die ese na enfata nana no mani die kwaso yesese ope bibi akamano a ope bibi akamano a oba ye nimu haya koko wo ho sa na wo ko oba kura ni susu ho no ya tehye bibi special kura eno ti ko ene yare ahodo ni egusu be ma bedi bebi awo bia wada ro ma betina se ema ye be ma abedi bebi awo bia brothers Ababio ha eno ti bra na beje wachema efa ema ye egusu aye je achema awia pemtoria no so ye ne motete so ya mechira pak ho ehwa ne betina ede ye nana na wachire de nyina akoso na se de be ya yetimi ede ada ye beji ye nana ede no aba Afrikesi mo sabe so ayeti ema papa ene ebusia nyina Asante Krobea Dawu Gyasehene Abedi wada roma baby awo bia obetimi abahasisia ede amayen ye bese baby bia be ma abedi wo bia mo frɛ no emayen na ometina se emfa emayen So, nana mani
Any dear Consul, Samray, and Chebery, and Asante be at Toyami 2 days, brothers. Send you one of my company, no custom, and the breach him, you don't have one. They said they get me a bahano, I bet you a bear my bed. Now, bear my best mark is to Santiago, I want to so papa and Pemo and Yasan Ketua. And what's now me a picture you move. Na yakoboa ye nua be ma no so agona awia pepto be ye be san aba be ka mo ho se mu se brothers epeja ye mu a na eyesa enetie Wait. That's bad. What try and pay? He knew the time of the buy. Nigeria not Ubina air time one I pay baby. And the Washington there, Chia, baby, in the new village car. You move a Santia Mambrenia, a man, or see this someone who buy a never panum, and Miss Warren to buy a. Never had moment to
hadi the ball what I have and your money a party na bra the go na miago mo adawruma the pedal da na die na me pe na wo na me to me safure so me and I'm sure you have enough to then I know I don't want to jump for the back. Yeah, man, and you're chapting and you're and for the buy a Friday yes. Oh, Papa Nimpon, I can't know. Oh, my, on him pound out here or cow or more name class me or you be a book, and I don't go. Oh, my, him ponting or your ponson. I'm also say. Said ye nana and then it go bless you. Or say ye no all day. Ababa Papa Bakunda and almost no more for Apuna every year. Find the home. New Munches. Test the mic sound too. Hello. Test the mic sound. Hello. Nyansa anodin ene nimdie ena yede ma wo sefa kobo bra wonom ena adru ha ye chia nananom ede na wusia ye sie yanti eye na Asante eye na ase enti na twa se enne anopere ye ba ye ba chia abusia nyina ye ma mo nyina akwa ba ene enya hye Samre Santeno Guso and Eba. The question is say ya church for I say ya no be den e wo bejema eye teachers for and ema ya no etimi eye den. Samre de bia eye dwumadie nyina eye na mama Asante. The fear ye mo haya na school nyina wo. And it is Samre one mo nyina. And I come of friend good dem say ye ba Sunday na na and then work run it you say ye ba na ye betia abusua na ye nyina ye kata na nachi ye din na wochida ema na ye krabehye eno ntimo ho na madam foe ne chesfoe a na se ye ntia wonom enam no ye betia na abusuafo Samre ye kasa ye de nyina atia ma ono so nya ne ba bi kwa won topa no Asante aguna ai ono so edru ha wotia abusua nyina edamase Openi mema wache edeba ye nana Asante Krobea na ojude yase mejemo so na mepacho obebo udin wacha friend kwa koni makon Asante na Krobea emma na mtosu mienu yo openi jumadie koso ewo Jamasi State TV so na jumadie Samre ye ba ye nana jumadie yase ya Samre ya taking life wa bibia edemo na mepacho u kasano di kaka se o papa no mepacho obetimi akire mu kakra maye mepacho me papa nana Asante Krobea o ye Dawu Gyasehene ne maye edu baako
na mtoso mienu. Okay. Na nana ye obi a wo nana ne wafa ne wuye. Na wuye no na se ne ho dwuo nti ya o ma pray se we pejanda let ne be di akunya no. Nti muwa na samenta wantawa wo dawu ahensem no ho. Kopim time a ohien no kosai ebaaye. Na ipeja no di ne si esuma no be yen. Dina no so baaye no so wanyina ni ama obi a se bia memfa we ho. Impo sa akolampo ekoye wo edi a na nan edi nachi. Na se obi ko yie kura na nan edi nachi. Na ya emreka kebna yale se nipa de yale ebaaye. Na baaye no so abusua emma ewo amnone eduro 30 million 40 million no omo to na ye ne so wa so ya daje so ne so yes e ma no e bibia se ye bia kura oba kura ni oda ona ye so ye bia ono so eye ne amnone abacha no de ba taba kura no de ba esi no de ba na ye bra panyin so wa se before se emra kura na bra ye bra panyin na wa se no na du jamfi no panyin piesi no na odi ka kura de abadada de no no timi ehye menu miansa de adofo be ye bia ye hospital adofo eba na edru asofo babusu eba na nafo ye ensefo yes obi aye bia ba ye kura ewo kura de a nkwantimende into on the 27 July no September sorry 27 October no na yalde mu ye be ye bia na ye no za de nyame pe no ye eso pepe papa ya ode ko ya nene da ye dinu na o tweda yo opani medase pa na yenhwe o kan so papa ma no mo kan figure bi me pa cho emema sen ba cho emema ni 8 emema 3 okay na yenhwe bibi sei se de wosi aka no wa kirikire mu ye pa se obi a wo hwe ene anopai ewo ye papa na Asante Krobea na otwida asin se de wosi kan ye papa yare da ho emu ahoden menka ne se ahoden ni nyina afiri nyame ho nanso efiri nipa famu nso kakran obi hwe ye edi afutuo na ade bema nipa kora wo hwe ye nse abra o papa tiasie abra o maami tiasie edi na wo se wo ye a entwen se ansa na papa na wu yo futuo mu bia ne se papa na tiasie no owe wunya hu adra ensefo nkumafo obia yaman ze so papa tiasie a asa wo hwe no ansa na wawu na wawu awie no na ba chinchire no papa no kwa no se odawo kura asa ka onyani abahwe a ka obeka se ne abusua nya emam ko a abusua ye ensefo ye de obia ba ye bia obia ye nti wo tiasie na wo papa tiasie a nya siganko yesiganko na de hwe papa wodi woni kwa hwe papa kura no hu ze de bia ba ncha kura no mfiri say yes say scan sabio nyam na discama no bi so yes sika kura bi so da ho odin so say nti say wo tiasie say wo bi oni bi oban say hu ze papa na tiasie de ekwan bia so bi kura bo so ko nya one city kwa kwa papa na mfiri say na ni be so asin say e bia onim say usitie na say obi so banyam na bu so na ommoa ne papa na say ne maame papa na ewo ne ka papa asem de nti ye de nwom ni say bia eje de so ye bia ye mbo a ye tiga na no kra no de say ye bia no ye ko ye ko tran nchen enyadaje tran nchen enyadaje ko hwehwe ne ositie nti say wo party ase na say sabi o me ye futuo am de mo bia say o party ase na say o bi de ye de ko de o ti ase no de say ye ma papa ni bia no ese o ya ansa na o dane to a amanfo hu say papa ni ko ati ase kra no mu ye sei de yema papa kwa no ya busuan kwa de yetwa mpo ase oh me tese papa ba kwa se me kwa de papa ne ma ya ni na so nti me be ya ma obi so aye me se ya na obusuafo mi ga se se ne mai ne yire me ma me kwa sa de me ga kurani no me kwa ne ma papa mfiri ma bi kwa kwa be firim because na one ma me no papa ne tie no because o ma ba ko ma ku du ba ko no o angu ba bia one ma me ya sa me no mte sei papa was 70 years, because he say yes. Mommy was 75, I think 16, 18 years now. Or yeah. And today I had to say, oh, who be that? And I be bisa eba.
Itonya daji maame ndem yanzenka papa ne kura ngukura bia ko bu kura ja no o hai anajo kura na oda kura no so na ko so ni mu e won banum suo no pagya no obi a oba o no ye bibia da se o ye bia no ndem mafutu an se wo papa te ase a enne dai wo maame te ase a ibi kura no wo hye obi kura na se ne ho kire kwa se oboa no na kura bia Asante de ne se o ye ma ewia si nipa bia no ye se wo ya kola kura friends e me kwa wedding a obedi wati no akọ so wo ka se wo kwa yi a wabubo ntumam na odi wati ntina hu dom a anapa ba hu dom a eba yo penny me dase bra me do bewie na otwi dai abusua tena ase no da ben na ye beyi ye papa na ya pe no krabre na abusua gine sigasa de na ewom ni se enwa no amono ne na date ba ye se eye ba ma ta won se won se otumfuo eye edi odwura de se odwura no omu die no me wa koye se ebia be wuju mu me di me no so na unim me no da ebesi nti de ko 14th June the 14th June no ye no mo ye se that 14th June no ebia na otumfuo no wie yi a o mata mo a ebia 2 weeks time anta no makwa ma ye de ayaye no nti me ye de ko 21st the me de ko 21st June ko otumfuo wie a o ma bia 2 weeks time anta no na so se obi anye aye no tika first aye ne kede se 14th no we say nya aya ban cross e bia na 2 weeks time there ko se 21st then na Krobea aye no ebetimi nyina na ebusu nyina e pa cha wo krom ha ya ma so mi furu Jamasi ya na mo ye da se enti odofo a wo hwe me ene anopai ewo ye Jamasi anase Asante Dawu aha ana samre gina no peya eye nana Asante Krobea eye Asante Dawu Gyasehene ye no samre ni na busua ni ekunafo ene adofo nyina hyiemu a yedi ne na otweda ti ba bia hwe me bia wo hwe me wo Jamasi State TV menene baba ko ena egina ya yetwetwe nkomo no kwaku ni maako aha enti se de papa no kan ye no se bra no sonso a yesre jamfo se momra na momeye moa na yenkata ye papa chi kra beda wase opening yo abusiafo samre me ma obi bia chi bio yasan aba ye nana Asante Krobea 1 week na se samre wo hwe wo Jamasi State TV so ena samre wo hwe ye na mensa kan opening kase pa odi akotene anase oka abusua yi ho me ko ne nchen na me no akotwetwe enkomo na so ye papa ye nane ya watofumi ne ho abakwasem ye papa ye nimu no de atu atiefu anim amomo so ativi openi me ma akwa aba no be ya me giwo so me pacha udin di say udin de Boake Steven anase Larkins me pacha ye papa ya watofumi me pacha abusua nimu me pacha wo ye ne de me ya ni nua me nam di na kire den fanse ni nua udin wo na di na chi jo ene na no pay me busa o ye papa yi matise yese oye Gyasehene me pacha wadaroma obachire mu kakram ye ne kure mi wafa nana ko sana no ye Gyasehene wodew na wuye no na odi na de wodew nti se oye Dawu Gyasehene me pacha oye Dawu Gyasehene but me hwe my ne ho abakwasam kakra wonim afa ye papa yi wansan na wotofo nana Asante ya wo 1943 na okosu Jamasi Presby owie ye no oka Jamasi Adujanfi secondary school pioneers no oka ho nana okọ Adujanfi na oya de wonwom to pa mu nana ni dimpa de Richard Asante but nam se na onim nwom to pa nti na mama for no etu ni din Otis no a musician bia even Otis Redding ti onya sa din Otis no free Otis Redding ho. Okay, me pacho samre ye papa ni na otwede ya ye wasi wadaroma sesie ya mpanifo anasa adofo nyina ba be hyemu ho ye hwe ye papa midikane opani ba ko twetwe nkomo eyese ne manom ye du baako ne manu ye du baako me kire mu mpanka wadaroma obetimi a kire mu ekwan a ye papa
ɛfa so a Gyasehene dwumadie na na se Gyasehene ne bɛda ne so ani mu nsɛm kakra pɛsɛ wo kyerɛ mu kakra ma yehu ne ma no omka no de ai no kre na Gyasehene de onya sɛ Gyasehene no se mi wofa ewu ye no ono obedi na de be di ne fe no Gyasehene no ne wofa ne wu ye ne de bedi ade na kusana okay bedase Samri bra mi beja wo kakra na makopani hoi wadara me pese odi afutuo ma tiefo a mo hwe ene anopai wo Jamasi State TV bra ye papa tofo mi ebi obi wo ho a wo hwe ye Samri ni nua ana se le papa bi eyare a akonya ben ene nsem ben na afutuo ben na ade be ma no ai wo se otine ni hwe o papa ana so mo ame ana ni nua ese obiara se o papa yare a ese woti wani ehwe ne yiye me nua oyare ye ne mabọ modi bia ese omobo bia omoboy enso so ewuo kurade a nkwanti menye sesika nkwa betimi age a nka omodi omobo bia no omoboy ti obia ehwe na awofu yiye obia ehwe na awofu yiye ya papa na kasa pa yiye because ne se nyame ye wadom na so papa tiasia ana maame ana obusuani bia oben wo etiasia oso oti wani hwe no hwe ni ye na dachi bia no so tofoma me ba ye asikura eye me fepa se medika no opani kase bi kasa o kan wo se ye papa na yare da afom no emma no obia ye na afemu de sa na kire onuado because bible kura ka se ye no do ye ho enti anuafo ni nyina obia ye na afemu de opani me da se ene won so wafutuo a wode amaye anopai mamenko openikese me openikese a otoso ho na menen enkobo enkomo me pacha wadaruma baba wanim kakra ma me na openi me pacha wadaruma wudin de sei frem na jamfi me ne papa ni one papa ni ene na chese o papa wonsam de menka ne se wunim dodo na nti wadaruma ubebo ye nchirimu kakra ewo o papa won abra watofo mi ye papa kukodufo ye o say mkran odubia suko school yes obata ye mu bibia o ye mai o me hu se ne yate ndine mra oto ho no ye nyina ni bre ye se ke be gene nkwan nanso owu amani obre enyan nje yo me pacho said ye nua ana ye papa idi kan bo enchiremu no me pacho said ye wo kan ma no na di kan me pacho ema sen wadaroma emema 7 ema 3 emema no me na me di kan ni odi so e friend ni mako ni otozu su ye nana menyako ni otozu su ye kwaku ye boa Richard Asante ono ane sa friend isi no sa toso no e friend na fie kwatima oni gina me bonkum zui odi afie kwatima na chini ya Gradis ofri ya Gradis so a na ukokojo Mike kojo Mike so a na uko ayi Abacha Kwasieboa George Kwasieboa ono wo Canada na ofri ayi so a ono so na ko etu ahin sapon tamakro onso wo Holland ofri no so a na waba ayi kwamreje ona yekitu awom nanso me papa wo adopto ono ane wo fa yenwa ba pani ne ba ame yede ne ye ma dinwuma ye bo nyina ne din won bi ndi e fa ono se onso ye ona ye last month e fra ono so papa ya yo medase openi samre na otwi day minim se na otwi day duru hono ma ye peda ye di be yi papa wadaroma se tiefo hwe yi obetimi a kire da potin pa ye betimi de yi papa da be yi papa ne 15 June 15 June aye bro nyachi bosumi nsianu da to sudunu ne de be na me pacho e kuromu ho ya ha oyo hin wa ndundu mfa na ye nko ba bia me da se eni abra mi jawo wa futu semu ade be ma tiefo mo hwe ne futu semu ade mama tiefo nyan se
obi amana ni nkɔ ne se ho na wo si wo anu ade nyina asa emre ofiri enche ne ehu se ade ato ye ni na wote ono na ye hu no na yi okɔ ye nti wo a wo de ti ase no so nu ye na hwe papa so o yare down ye try ye kwan bia so se nke be gine nkwa ye disika na je nkwa de a nkɔ ti ase wo kan ho dan so wuro kura de a nkwa ntimi nye ti afutu sam de be ma dofo nyina eno no jo me das na we de nka me be jawa mo okɔ nanso we de e betwam o papa se de na wo kan so papa wo na ye ba pani ebra na papa ti ase no na wo ko school no edi ade pa na o ye ya sese papa da fam wo de be kai se na me papa ti ase ade we ni na me hu me papa ya me papa ti ase no encourage especially me ani ni ye wo mo mema me ni o kan ho ni gina me nje no se ni ese be ma yi bia no o trust o do bibia be ko school ka du ba bi kra ibisa what is your name ma wonti minka nanso enam edin hye eni nkran hye o de hye enti o ye japa e re infinida e be kai no a ko bim se be sa ko hye no me da se pa me pa che o be bodi e from ya brenya ko me pa che o ye nana Asante Krobea me pa che ne die me ye no wo fase jo ene na chese obetimi aka ye nana ho asem kakra bi a kire nana Asante ye mami wujae ofa ye seba obedi ade nso abusuane bi wa ha bi wo Jamasi ebi wo dwaben ba bia abusuane wo bia wa kan ye nyina ya bom first nso ne mu atete kakra asam to wa anadwo wa wi nana friend baby obeba jo medase samri media ya na brebia mepe enka yatsem sesia migina he ebia kine bi na menu obi beka abrantie no o se ni na medeka no wadaroma wo ye ofase ebi se de wo kan wo no nana atena chepa wonnim niema bia wo ya na boa wo ebi ni sen bia ni wo frɛ nana wo ma obi ni wa kokura no wadidi wo no nana ta kwa kan wo si jai nana bufu nana yankan bomu mini anum kwa ndi ade ahia ya nana Asante agua media ya nana ni muboti sunu woni Jamasi just one friend nana timi dia ahia me pa mini anu dia ahia me mame shedin kafra orofo in fact o she ye mame ampa busuan hwe ade because said ye mame kan na chese papa no yo futufo ba ana ofase ana anua mene nana Asante free papa baako o mame ye frɛ mame ankobea na me mame ye frɛ mame adwobo papa do obri ebo nene edi a Jamasi fo edi ni mi papa pa e kofi ane na wode me to do ho na mi nua nana Asante ye nipa bia na okọ aduja fi school and okọ ware mame akosa aye me mai mame me ka se akoba se mi nua ne ko school na papa ka che ne se okofo oba no ne na yin sen ya school ne oba no onyin baako sa se wen free me tiri mu da enti me free me nua ne ko abonten so onko kan che ne se o ma ne ko school no me bra ka che me plan se oba ware ne yire no am se bra o ka sa ulman nsika no on pese o de be hwe wo nti e ba sa obedi abro na me bra no so no no nipa bia no ni ade na Asante no Krobea na Asante no nipa bia no ni ade nti me no na me fani ni agro me kwa no ba fufuro bi woni nchen
But me pa me di no me na me de hwe me nua no so bosome so mo ni sika no no fa me hwe kwala na wa wo mo no na me titimu na me tu kwan e makọ Mali makọ Senegal makọ Guinea makọ 92 Senegal na mo Senegal enti me ba na konfo bu okroma se ya opa nipa do makọ abrochire me ni nua na Asante ene ko Asante fa awala ba enti bibia no ami obri abo amaye no Jamasi abotia me ne ko na se me nua prosini ne ba wi ne ba me nua prosini ne ka ba bi ye ne ba ho ade ma fa me fie ni bia nko me ni nua ba ya ko ene me nua na Asante ko na me fa no na me ne ko ye me ba no ho ade enti bibia ne wa me ya me nua no me ye den me ni to anamon enti wo ni ba bia wo wu amana me ni nua baba Zabi to me private bibia no member yina ka awu na Asante ka bi ni mienu and then Asante awu bra it ya me say we do opia wo Jamasi abote nana kafra we do opia oh ne baba ku no wo kran satana me wo ye yuma wo data tell ana minya brochire mu kwa e fe na esi ana msiasi bese kwa brochire no manya protocol na ya running style sana esi wa wade bawo and cry Jamasi ni ba me ye esi an kwa brochire no enti me se na me si don no me don ne magina me fragonto ba ne ba we say satana or young guy no we woni mo young to masa me tani na me de maro woni gira oro enti me fa ne ba bia ni agro me don ne ba bia me esi akra no me to anka ne ba bia me hunu wo agro adwom bia ise ma akwada ne loro fe e de ba fie so adwa me wo de ba mi nua no me ma me bakra na me odi ma chikra no me no ne se na Asante ya me bari gracia ye ba we da de me ye se me dua ne ye da horo adwa ja ko ne ye wuta da me dua ne ko wo bra wo se mi anu da bia me ko wa do pa ko wi ko yumre amesha mo yes Rusia samo anti samre mamene ye mame entwetwe nkomo mame wadaroma obebo wudin Pacho me de fia kwa atima pacho wo ye ni nua na ne ba ana Pacho me ye ne ba a otoso se enum yo eno na chese obeka papa ho asem kakra kire wo me a menyine ya me be hu me papa start go school a all the date e wo no the amount all the atu etim the wo ya na e ba wi ase am papa de e ba wi ase e papa wanya ye muda odi mi go school enso me de ma anko kwa me ko tena Kumasi me ba ya hu ya nzem papa so afidie na me papa de breme me ntimi anzua sa ta so me no ma fa nyinsen me ntimi anzua ade pam no e papa do ya sa ya ne na tena sa kopim se ya de be ball no ya de be ball so me ni nua me ya nya ni mu e hwe ya papa dro ya se ye tobia ya toy ene e wa se de ya hu odin timi kura papa ka se papa be wo ya de dan ya le kete so na ye ko ne nchen ya nsa ne nam ne ho ne bol nsamra ne Krobea Nenzo ade ba kwa mu wo me papa won se no odo abusua no ba wan se bo wan ne gate abie mu se musua ni e de asem ba e papa nya ja na busua da akura na baba no odi nachi yanka se asem ato wo mo obi obefre ni bia na papa di nachi ni papa nya busua mo nya ne mamu ni abakura mo ampokura no yo hu se aba no a be wan se papa fa wan no befre yen omi yankwa dem na ko na aduane si wo
e papa wo dia ha pa yo abusuafo yasan Ababio samre mensa ka nananom eye nana Asante Krobea ne nananom a ane anopei omo dwumadie yase me ko mo nchei na me no makodi nkomo na so ensem kakra omo fo omo nana ho ene omo nana bakwasem omo nim no maka bi a kire me nua mo akwa ba ejosu na apomwe ewade na dom ye ho ye me hwe na wo bo dwuma pa o ne tua said ya usi botenti o yo na adwuma mpa wadaroma wudi ndi say wacho your friend me piece say we so do na friend me country wo Jamasi. Oh okay ense ni Jamasi hade obi animu oh agora Jamasi Dawu na obi animu bia animu me da se pa samre onana na atofo me wadaroma ma onana ho nsem kakra me nti oh that's it everybody Jamasi State TV so yana na de wani anya ebone da oni ete fefefe odidika na sa ne ba kura ba be fa kura on fa ma no ode be ma ne nana no because odwen ho odwen ma ho de bet odwen nana no ho pa nti obi a wo a opese ode ne ba heto ne papa ti ba ya papa yana na oda fami ne din ya wasa asi tutu de bebrebe ana yeso yere sunfi yana na so da because why ne ma bebrama ya no nya nso nkyere da ehene no hokon ho kiosumu a kwana na kom de me ho musa se o ma me na o papa onua bia ni ho no anso tunu botom no yiska da ma ho si atwa bi o si entwa bi o kwan kro be fa so ha ma wiska de to adua na didie he no de hokwa o de be ma ho okwa o de be ma me ba cho o ma me your friends say your friend ma na na ma do na friends ge. Oh okay na je say o ma me na to so say miensa o ma me na to so miensa ena nananom so to so say nananom de ya kase kan ya ya nana de nyame ahira na asefo ni na because ne ma no de erade ani ombia pamoro because obia awo wo keto akwa na 4 ne ma no so yedu baako ya ne ma so yedu baako na baako firim na akadu ti edu no ndo mu na ate ase o manyini kama ya me ado bi ma wale bi so eyo madwuma kama ya entina nanom de ye doso nananom de ye doso me pe hopa ni ye na sie wonana ada ne benkum so ye sekade a wonana ye ma wo samre wure mfida ada bi da bia ye ma wonana so de ne kwhya asase a uhwe ni pictures nana tia sie die ade we nam de camera dem de camera na de bibiri wa me kan ba ko pe kan ba ko me no anya me na mo fio na me tight na nyini ye me ko tena te ga so ene nua mu onzo so no e ko no moto da me na ba obeta da me na se a me twam bia ena hu nko fie nko didi odaduane tata me ama me ankasa me hu de me kan chama na o ze ko bi ko fie ko didi misana na mate mitwa me ho bosi makwa ko fampa bobo bete tia me ko didi aso be bobo de ande nsempi timina na de hena me na so ye nipa bi nso a ko ba bia na so anfa ma me ankwa me no de me ko ne nananom bi won so do mo ko entitam bia no woni ne ko aha ne hape obeso ma wiska woni ne ko aha ne hape obeso ma wisi timina na de ada oto ofem de me ni menu e ogina me nchen ya me no credit ne madoso ne nananom doso na busia doso and so many nua emiuna ya ma obi anso mbi many nua mi ne pagya because ya ko hospital bia asema ka kire ane se otofem bia de osi mi don ne nananom mpagya no otofem so nyame anu mkure otofem so ne eni ho ne man kwa ne na nanam o ba akopɛ ono so ya friend ama Jessica wa wontafo nti ono kwa ne nipa no wo no ti ye no mo frɛ phone so se yenye ya mre fina na ere atofem ina siate beba ya ko ampani so no ma bibia wie ma ya ma mre ni bibia wie e wo so mo tam no bet ne nananum ni wono me nananum asmo kan ya ne nananum ne ntam no ya me no kura so ya de o se yoyo ne nananum ya na ya chi ahwe nana ya ba ya nso so no me ni nua yi ene tam ne de ne ko mo chire ye yi na Africa nso me ni nua yi na se yi ni ko to ni so ya twan atena wa pem se
ochema no sensan bibia ye bibia wiye emi pia no ko ansana ye be fi meda seminua mamenko yenu enchen na wonka bibi kakra me pa che odin se ye frame kwadwo ye boa edia dodo na nim Jamasi ye owura maye asem kakra minim se sa mere mo ye adwuma ewia ye beto ankoma twetwe no so kasem kakra fa wona na wo maye acho meda ase bebre me na Asante Krobea Dawu Gyasehene waye nema bibra maye ye re mfinida ye begusu akai ne da bia na ade ye me yane se oye na so beka abusua na bom odo bibia wa abusua nim wana openka bom tabia otuefo yenke ehumum de ne yanse ne nananom betimi akọ school abaye adwuma na yetima aba behwe no fufia nto ata ye na eja yimuko na bi ne bigina ye hye ne bo se nananom a waje omu wa akili ye nyina ye de odo ne kro ye ebeka boma ko be bi owo bia na ni baji yesra ne se omoye nananom wa yaka ne abusuan yaka enka bom ne pe se na wote ase na wo hwe setamia ye beka ho abom futua na ode maye obeyi obi asi wa no so be maye se futuo ni obe ma odo na na wo no asa betena abusuan nim na de amena na emiya ye fie ye doso ba ya ne wo ne nche no tambia kono a futuo be mawo owura de wo ye ko bi de wo ye kwia de mo ye mo hwe so na munyi ni ye na daachi munya ba bi se ma ba behwe yen ene nanako de betima kan se ye madam fadue na ne nana no aka ya ise bi wo school mu ebi sua adwuma pa ya ye bon se ebi dura ye da no bibia be dina ne nana no matima hye ne mo nyame ne ma no yetimi aka bom ne aye ebusua aka bom ne aye ye ne fefe nana ahaye nso eja de nyame pe no ye meda se pa nti mede meja mo minim se wia ye bedi enkomo pa abusia okasam bi ose nana ahaye nemom de nyame pe na wo ye efese tresem no kra ka se ade nyina mu ye mfa sida emfa ma twedi ampon nyankropon na omunim se omunana ana omu papa ana omu nuen ebeton fom tem nanka no mu susu se nka papa yikura nanka obetumi abenru pempensuo bi nanka obechechiri mofra yire nanso papa ya befa ho esan maami ho atonu benkum so de omu se twedi ampon nyankropon se omo busua no nka busua ni nyina humom na nyame ya dom a omfa nuado emeto abusua yi mu no mu nyina ntimi nka mom ne bere so se omo krom papa ya omotumi akora no abusua uhwe o Jamasi State TV ene osrane 92.3 media ne oyiko de hye nana poku me na medi dwumadi mu chiame mechi obibia twedi amponyankopon kan obibia ho na menim se ewia mo besan ate enka eye nana Asante Krobea na otwidai easi